Ljudi moji, danas radimo jedan jako zanimljiv video. Obradit ćemo temu zašto to srpski fudbal propada. Ukoliko vas ova tema zanima, obavezno ostanite do kraja. Video uopšte puno ne traje, trajeće oko samo par minuta, tako da idemo u intro pa u video. Ukoliko si prvi put na mom YouTube kanalu, prvi put slušaš moj glas, voliš fudbal i zanima te fudbal, na pravom si mjestu. Na ovom kanalu pričamo o aktualnim temama u srpskom fudbalu, pa čak i šire. Ukoliko te to zanima, pretplati se na moj kanal i uključi zvonce i naravno uživaj. Da odmah napomenem, ova tema je malo više clickbait, znači moje mišljenje je da uopšte srpski fudbal ne propada i da ima veliki potencijal u Evropi. Ali naravno postoje neke stavke koje mi se uopšte ne sviđaju kod naše lige, naših ekipa i naših, da kažem, stručnih štabova. Po meni, znači evo krenut ćemo te neke prve stavke, ima ih možda dvije, pošto nisam uspio da puno nađem, a reći samo svoje mišljenje, tako da vi slobodno, znači postoji like, dislike, komentar, znači da napišete svoje mišljenje, želim da čujem vaše mišljenje. Ovaj video, znači da napomenem samo moje mišljenje. Prva ta neka stavka je prodaja mladih igrača. Znači naši klubovi bukvalno opstaju i funkcionišu tako što prodaju mlade talente i to baš mi žao. Neki primjer, Strahinja Pavlović je to ostaje još na pozajmicu Partizanu, prodan je Monaku za 5 do 8 miliona, ne znam, baš nisam toliko siguran. Onda mladi bivši fudbaler Crvene zvezde, Dejan Joveljić, Luka Jović prodan Benfici, Jović Frankfurtu, koji još primjer, da vam kažem, samo još čekam da Filip Stevanović bude prodan. Priča se i o prodaji Veljka Nikolića iz Crvene zvezde i Njegoša Petrovića, čak čudimo da još ne pričaju o Gavriću. To su samo neki od primjera. Nažalost, meni to jako žao jer trebaju najbolje do 22 da ne idu nigdje, ali eto, naprimjer, neko iz Rad ima fantastičnu fudbalsku školu i sviđa mi se kod Rada. Evo upravo sam gledao utakmicu Rad Crvena zvezda. Zvezda je osvojila 31. titulu, stvarno svaka čast. Naravno, telija sam, a i Rad bukvalno izašao je sa 5 fudbalera i više, čak bukvalno debitanti svi, to mi se baš sviđa kod njih, ali sreća, eto, pa neće ispasti. A šta sam još htio da kažem, da uveden je i zakon da će od sljedeće sezone svaki klub u Superligi prve minute imati 2 fudbalera sa 21 i manje, znači morat će da odigra 45 i ako želi da ga izmijeni, morat će da uvede isto 121 godinu igrača, što je stvarno super i za mlade igrače to je baš dobro. Sad druga neka stavka je kupovina stranaca. To znači proda svoje dijete koje je iz fudbalske škole izašlo, priča srpski, uigrano je, poznaje klub, možda ga je čak i zavolio i oni ga prodaju bukvalno negdje u Portugal, dalje, znači gdje on bukvalno ne zna jezik sigurno, portugalski, eto, primjer Luka Jović. Prodat je Benfici, ne znam za koliko, nisam baš upoznat, znači ovaj video sam, znači jednako opšteno snimam. Prodan je i on zna jezik, eto kako je završio tako, ali eto sreća, sad je se malo oporavio, igrao Realu. Znači on zna jezik i šta on sada ovdje umjesto da ga razvijaju u našoj ligi, pa ga onda prodaju i uzmu još veći procenat novca, ali eto, znači to mi je baš i kupe strance od 30 plus godina i ne znam, po meni to nije rješenje, stvarno. Eto, imam informaciju da je Cafu u Zvezdu došao iz Ludogoreca i uzeo 700.000 eura za samo 5 mečeva i šta je on radio? Ništa. Znači, ne držite me za riječ, ali eto, to su znači neki kratak video, jer želim da ga izbacim sutra. Znači, to mi je neka mana, znači prodaja mladih igrača, kupovina stranaca koji stvarno, eto u Zvijezdi imamo, oni se stvarno fantastično pokaže, eto Ben Boači, ali Žander, Banala Para, ne znam, Cafu, eto, samo ti primjeri neki. Neću dalje dužim, znači želim da vi pišete u komentar šta mislite o ovoj temi, želim stvarno da vas čujem i ovo je naravno clickbait bio zašto srpski fudbal propada, to će biti naslov da bi što više ljudi ušlo ovaj video. Stvarno imam mislim da vjerujem u srpski fudbal i stvarno obožavam da ga gledam. Do narednog klipa veliki pozdrav.